Abarundi bakumiriwe kwinjira muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe icyemezo cyo guhagarika gutanga viza ku Barundi by'agateganyo kubera kutubahiriza amategeko agenga imikoreshereze y'uru rwandiko rwemerera abantu kwinjira mu kindi gihugu. Ni ibyatangajwe na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Burundi kuri uyu wa mbere tariki ya 4 Kanama 2025. Iyi ambasade yavuze ko kwica amategeko agenga viza ya Amerika bigakorwa kenshi byatumye guha Abarundi viza bihagarikwa by'agateganyo. Yagize iti: kubaha amategeko agenga viza si iby'umuntu ku giti cye, ni inshingano z'igihugu cyose. Iyi ambasade itasobanuye icyo Abarundi bakoze kugira ngo bafatirwe icyo cyemezo kibakumira kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko imyitwarire y'umuntu umwe ishobora gufungira igihugu cyose amarembo. Ntabwo ari ubwa mbere Amerika ihagaritse viza ku baturage bo mu Burundi, kubera ko no mu mwaka wa 2020 yafashe icyemezo cyo guhagarika gutanga viza ku Barundi bose. Icyo gihe iki gihugu kiri mu majyepfo y'u Rwanda cyashinjwaga kwanga kwakira abaturage bacyo birukanwe muri Amerika. Tukiri mu Burundi kandi, ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi bakorana barakekwaho gukorana n'umutwe wa AFC M23. Ambasaderi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Burundi Willy Murumba ndetse n'abandi bakozi babiri bo muri ambasade y'iki gihugu i Bujumbura bakekwaho gukorana n'ihuriro AFC rifite umutwe witwaje intwaro wa M23 na MLDP Twirwaneho. Mu gitondo cya tariki ya 27 Kanama, inzego z'umutekano zataye muri yombi umukozi w'iyi ambasade Rora Ruboneka Musabwa, unasanzwe ari umuyobozi w'abanyamurenge barokotse igitero cyagabwe mu nkambi ya Gatumba muri 2004. Mu ijoro rya tariki ya 28 Nyakanga, undi muyobozi wa ambasade y'u Burundi witwa Felix Mweza nawe yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Uyu akomoka mu bwoko bw'abashi muri Kivu y'Amajyepfo. Musabwa na Mweza bajyanywe bwangu i Kinshasa mu ndege yakodeshejwe na Leta ya Kongo. Bafunzwe n'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu rwego rwa gisivili ANR n'urwa gisirikare DMIAP mu gihe bari kubazwa. Tariki ya 30 Nyakanga, ambasaderi Murumba nawe yahamagajwe i Kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro kuri aba bakozi ba ambasade ya Kongo bakekwaho gukorana na AFC. Amakuru avuga ko nyuma yo gutanga ibisobanuro, ambasaderi Murumba yashatse gusubira mu kazi i Bujumbura, ariko leta ya RDC irabyanga, imusaba kuguma i Kinshasa mu gihe iperereza rikomeje. Ntacyo leta ya RDC iravuga ku cyemezo cyo guhamagaza ambasaderi Murumba, gusa bivugwa ko nawe ari mu bakurikiranweho gukorana na AFC.